I think yeah, pernah dengar kan? There's no right or wrong way to parenting, betul? Yes, betul. But I do believe that connection, that trust. I think that trust tu penting. Itu lebih mahal lah sebenarnya kan. Trust kepada anak. Macam saya trust ibu saya. Like I tell everything to my mum. So kita tak perlukan figure luar kan, betul, untuk bercerita betul. kan. Sebab itulah like kadang-kadang kita berkawan kan. Kenapa kita ada berkawan? Sebab kita percaya dengan kawan kita, betul? Ya, betul. And saya anggap parent, mak saya tu kawan saya. Dan yang mana saya boleh bercerita dengan mak saya. And mak saya takkan judge saya. Kadang-kadang kenapa anak yang tak nak cerita kat mak ayah ni sebab mak ayah yang judge you. Kan? Dan kalau I tak cerita kat you nak I cerita kat siapa? Betul tak? Dan takkan you nak I cerita kat kawan-kawan I? Lagi jahanam lah kalau kawan-kawan I kawan-kawan yang salah. So that friendship, that trust itu yang I think tu yang mahal. It's not about academic. It's not about pelajaran. It's not about, faham tak? Like bila you trust, bila you get your support from your parents, ataupun you support your children kan, anak-anak. So saya percaya semua masalah boleh settle. Sebab being a parent, nak sediakan satu ruang yang anak bercerita, kita mendengar, dan kita tidak judge lah kan. Yang kedua, kita tidak jump into satu action Conclusion. arahan, okay ni kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Itu salah, ni salah, ni salah. Bukan mudah tau. Betul, sebab kalau you asyik tengking kat anak, dan anak akan tahu lah. Okay, kalau I tak bagi tahu, then I tak ditengking. I tak bagi tahu lah. Then dia dah start once communication breakdown, Ada barrier habis. that's where things go wrong lah.